Palestine ga Gaza Strip khangde West Bank khangde Israel lan tawna ba khuting Palestine population handaneba moilam chum pixel ganeba adami Israel gi pandam tingangan urena Israel je moi khakti lamu gi havenena Gaza da lan tawna re West Bank da harassment tawre depopulated depopulate tawsina maru pandam neba depopulate tawna bagi pandam da moina manipur dagi cookie bok the Jews ni pusalidna moi khunda 5000 beni menasi se Gaza ga kwai thangna saruk sida ne thamne ben manasi kai se cookie ta de sauni moi Jews suna na te ko heto langi lan khar tawni pusalineba anyway si le jaga jo adagi handak October 7 gi Hamas landa ba hobse sida moine Israel gi strength america minor retaliate tarukani se moi calculate the hogdreba moi alka sam rocket me no mod lising ter capsule ya the egg of terrorism hoses pabi si it yauriba declare the rocket me no capsule mi isi sabun kare ka salak chare hoses phare adagi hojik Israel gi pandam che Hamas mai thi be bibna deba Gaza strip the clean out Palestine ne si urubane American so pangchla ina Donald Trump na aide adugi mi magai do relocate tawni relocate tawni haga lai relocate tawni asai lai ba tension chingje Palestine gi maming da Palestinian ching gi maming da akhoi Muslim Brotherhood mayam gi emotionam da mateng panar sai da conflict reba ada Palestinian ching gi relocate tawgragadi relocate tawgradi issue si lorena Gaza strip ta confined to the Israeli atrocities here West Bank ji amta weba aduna ina hygienic point makhoi gi aim si urabanina Hamas ki leader handak siba kare Ayub Sinwar ba kino ya Sinwar adugi maina pi pusala surung da chambi photo thadro ku gumba hostel makha dagi surung do sigi perspective se sina Hamas in bad light aragi moi gi praja singji hoji kyam war ge da akhoi gi relief material misangan dena tari lam fighting combatants na te relief material kari sangan drino moi ji lamji noro ede pura olaga akhoi relocate ta yana baneba yes sigi pandam ji kun khangna chalam gadam ne ba yam chume koi uncle na puberi ba ai se Israel na chomi na Hamas la le objectivity to ni amadu khangna ne uncle na haiviri je whole objectivity ma gi reality facts mayam ga pukhat pe pani adu sigi mayam jin leina uncle atopa another side ma khoni yeng ba ya ba se hana Israel gi favor da ramba country mayam ma including Canada France Britain masi mayam jo Israel ki mayam to loi le hojik to the extent Benjamin Netanyahu na moi mayam to bhuwangang bahore adagi ani shobada world public opinion jeng sai dara case na haiba dumai totally shifted against Israel si hana mukta leita ba pone aduga atopa mana hojik International Court of Justice ta nasai masi Ireland amadi South Africa na thangalakpa case ama aikogi hojiki genocide case masi matang sida ICC na taki ba magi verdict da masi war criminal ne haidana Jovi Galan ne magi general do ne aduga Benjamin Netanyahu ji ani ji war criminal ne they should be arrested and they should be brought to trial na haibasima ya maction na pale aduga moina sida sina ribe ek me amje genocide ne oi haibasima zo pale swaida la iba anti Israel remarks mayama aikogi simam city kamai ni ade ba remark mayam do International Court of Justice in taba rai ga do Israel na mo la scam kuire mo am ta lori adagi France Germany ke mayam na akoi Israel gi against the mo troop thought na Gaza kana ba na je adagi doroi chin the pothok narrative mayam je si Israel si mahapu mahage against the lemon bije mapangan kan garba Soviet Union le pamine ba world opinion je matam the communist world je yam ne na mawam ta logde magi survival is no id prime ne ba aduna hojik chu say International Court of Justice na genocide ki dandi kana the people ngutro Netanyahu da Putin ju adagi charge face torina adugum leba da chaladi ma phane na mo logde ba la na ji tong ra kan da adugum immaterial ne ba amana magi state ki survival giri amana ngasagi amuk mogi brother Palestinian me am kanna ni ko mashi lana je once tong ba hogra ga deba adugum me ai thudona matter to den khale non so skin di public opinion have say it is the second superpower ni harame jitna high no ko ground kamai to ge Jew sing Israel ya deva France to Rafael khadda ngisu Iran da pibi Rafael khadda ngisu Hamas da piudna na ta sai mo nuclear weapon ga khadda piudna
ꯈꯨꯠꯇꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯄꯥꯡ ꯉꯥꯔ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯂꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯐꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯃꯔꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯥꯒ ꯂꯂꯣꯟꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯃꯨꯠꯂꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ Okay, Uncle, yam. ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ Nate, ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯁꯤ ꯑꯔꯥꯐꯥꯠꯀꯤ ꯄꯤꯑꯦꯜꯑꯣ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯜꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯖꯦꯛꯀꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛꯀꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯦꯊꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯏꯟꯗꯜꯖ ꯏꯟ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯒꯖꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗ ꯖꯤꯌꯨꯁꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯤꯐꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯕꯠ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯔꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ 이volve ತಗೋದೋನೇಬ ನಮಗ ಲಾಕ್ಸೆ ಅಖೋಯಿ ಅಂಕಲ್ ಬಿಜೋಯ್ದ ಮಗ ಲಾಕ್ಸೆ ಅಂಕಲ್ ಲಾಕ್ಚನಿಂಬಸೆ ಮಾಗೆ ಹೋಲ್ ಕ್ರೋನೋಲಜಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದುಗ ಮಸಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓರಿಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಯಾಮ ಅಮ ಮಸಿ ಮಯಾಮಜೆ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಮಿಯೆಂದ ಕಮಾಯಿ ಓಯಿ ಹೌಜಿಕ್ಮಕ್ ಅಖೋಯಿ ತಮೋ ಹೇಮಂತನ ಪಂದಿಗಿಬದ ngасꯥꯏꯒꯤ ರಷ್ಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದುಗಿ ಚೈನಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದುಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೀಜನ್ ಜಿಂಗಿ ಓಯಿಬ ಅದುಗ ಇಸ್ರೇಲ್ದನ ಅಮುಕ ಅಮೆರಿಕಾಗಿ ಮತಿಂಗ್ ಮಸಿ ಮಯಾಮಜೆ ಕಮಾಯಿ ಅಖೋಯಿ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಮಾಯಿ ಲೈ 이란과 아메리카가 양 good ally with how Iran letting it. Yes. 아들이 뭐기 이슬라믹 리볼루션 떠오르나 아프기 그나 사제 아웃 떠오르 마뚱다. 마바니기 릴레이션에 양 샤티나 속바야바 아코기 아메리칸 호스테스 크라이시스 좀 토키바. 미 양케니 저희 아메리칸 파질라가 탐바 하이제 19 November 4 1979 되기나 January 20 1981 보내고. Yes. मधुर ईरान की अयतला खोमनी अमरी शासन पारी बसिंग दुना डिमांड तौरिसी साउथ ईरान जी मोइदे सिनरो विचार तौगे अरगा अमेरिका दा लगिबा ईरान की पैसा फ्रोजन ओइ लेरिसी सिधादो पिरोक्सनेबा अर मरक सिदा मो जिमी कार्टर न प्रेसिडेंट ओइरिंगदा होस्टेज सिंगे हेलीकॉप्टर मयाम मेरिन थाजे लगे रेस्क्यू तौगे तौरेबा अरसु साथिना फ्लॉप चले अरगा अमेरिकन तरेल नेपाल सिगिबने हेलीकॉप्टर काइदनको अरे सीब बॉडी सिंदो पिरो हाइदा ईरान ने यागी देबको अदुई मोहदा तेहरान दा मोय सिंगी बॉडी असीबदो डिस्प्ले गा तौदना मीडिया वाउंड उतम नोकिवा अदाई दगी ईरान गा अमेरिका गा सी यामना साथीबा येनबा अदुम ओइबा हौग्रेबा सिमिलर अदगी अतोपमना इजराइल से 1948 तक कनो सेमबदगी मादी वेस्टर्न कंट्री अमदे अमेरिका गी कैनोनी extended heneba middle east middle east se akhoi uttongdra bedwin mayam leramdagi thau phangpadagi mogi economic importance kain henglak base masi mayam se britain control tono yam kan honorami are mathang moi jingse mathanda grow tawjarapadagi kano la marak sidida akhoi israel haiba state se western country mayamna mogi lamda अखोई जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड होलोकॉस्ट थोखरा मतुंगा जर्मन द खतनतरा जीव्स मैम से यूरोप की लेवक मैम से अमत वेलकम तक देवा मोय बाइबल का सुमरी लेने अदु तक दबदन इजराइल स्टेट छेमगा मोय सिंगे हंजगी बाय जे मोय मैम तरह छेमनेबा मसली द इजराइल जे हुजिक अखोई मिडल ईस्ट की मैप ते येंगबदा थी खंगे पिसक पिएबा अदुबो न साउंड यारी बसे अदु कमाइन तगेदा इजराइल से अखोगी पिसक पिपा स्टेट सिना मोगी पैलेस्टाइन का मोगा पुन्न लेमिनब खोमिनब का थ्योरी मकन पुथोगा लास्ट मोइना पामई से स्टेट ऑफ इजराइल से ओनली फॉर ज्यूस अदुना ngasi se moi phone dum haijaina akhoi si zionist state nena zionist state nen haiba kan se da kamai ta bida अरब लेबाक तरा माथोइना चंगदना सोवियत यूनियन मतेंग भारी द पांगचलगा इजराइल जे मुथना होनर रेबा इजिप्ट यावना लिबिया यावना को मोबिया जे होनर कांदा इजराइल लोइना माइथीब पीकीब अदै मथुं थांगनरप लान मयाम से द कमाई तोगेदा अरब लेबाक सिंगसे
अखोई एंटी इजराइल ओइबसी तोगा इजराइल का अयाम मोई फ्रेंडशिप ओइरेबा Yes. होजी होजी इजराइल का थनरीब जॉर्डन सऊदी अरेबिया सी मयाम सी इजराइल का मोई येन निंदेबको अरे ngरang na han दुसो योरी पुथुगदो नुपानेबा Yes. अमेरिका दे होजी याम कना नुंगाइत्रिसे केनोने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से अरे इजराइल ना क्वाइट की जो अखोगी इस्लामिक बॉम्ब जिनेबा इस्लामिक बॉम्ब जी होजी अखोगी पाकिस्तान दी ले रहे अरे वो पाकिस्तान इजराइल के मायोक द सीन Needed involved अरे वो करियो पर लान कंसिल लगता तारदी इजराइल से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन डिसेबल तब की प्रोग्राम हो मोइद ले ये बा Yes. यारी प्रश्न या तुम है भी तो यार समाना लाइनरी पोजीशन जिता अखोगी ngरang na handani अमेरिका ना कनाडा ईरान दा न्यूक्लियर साइट में इंस्पेक्शन तो बदे ईरान का यादन होनरी से Yes. अरगी मोगी यूरेनियम एनरिच तो बजे केजी अहम दगी हेनबी यारोय कायना वेपन ग्रेड से योगदनबो अरे मामा दा कनोना ख्वाइदगी की बसे इजराइल ना मागी एग्जिस्टेंस ख्वाइदगी की बसे करियुंबा ईरान ना न्यूक्लियर न्यूक से पायरा अगदी सिनेबा मोदी फर्स्ट सीन रकदे इजराइल एनालाइट तो बदे सीन रकदे नेबा अदुना मतम खरी मांगदा अफाव मखोगी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थंग थंगना मांगाने हात क्रिसे लेटेस्ट यामना मरु यम हात क्रे अरे ngrangi एटेक जो अनि मुहालेबा अरे कमाइना लोकेशन पीरिनो सिनिदा एरियल अटैक्स दा सीदे ईरान ना वखन खंगदवना इजराइल के मोसाद चे याम बजना इफेक्टिवली ईरान दा वर्क तो इसमें मोइस खंगबने अदैदा अमेरिका के जो मिनम बखरे यावरी मोगी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रिव्यू होइदना हंदकी इजराइल ने अटैक तौरीबसे अखोई अमेरिका की खुद यावदीन हायबो अरे थांगाई सिंबदी इजराइल का मागे अटैक तौनीना ईरान दा प्लान तौरीसी थानगी मवांदगी प्लान हौग्रेना प्रेस तो थोखरबो पोने थोखरे अदुगा इजराइल ईरान की इंटीरियर मिनिस्टर ना ngasi थो पी स्टेटमेंट अमदा मधुगी इजराइल ईरान अमेरिका यावे हैबगी सॉलिड एविडेंस पुनमक लई अदो नेशनल में इंटरनेशनल मीडिया दा प्रेजेंट तौगने जो हाय अरे माना एविडेंस भी तो लोइन खंगबनिदा ngसाई अखोई हेमंत ना हागिबा अमेरिका यावदन इजराइल गेम तो पोते दो अरे होजिकी लांजे टेक्नोलॉजी की वॉर ने टेक्नोलॉजी द इजराइल से ना साथी ने एडवांस हो गरेबा ईरान अमदी अखोगी इस्लामिक कंट्रीज सिंग सोइबम लई मखोइना लान की अवांग थाकी इराक की लान से तौरिदो टेक्नोलॉजी करा चाखलगा मोई लान की नैरेटिव ngangbado ngange haiduna hana loi ngangthoeba Iran jo khulai sawa loidringeda will destroy death to the Israelis death to the Jews narrative sa hana chathokramnina mina so lona kuchukulai loi sarmidna Iran hojik tawrise mahaki nuclear weapon pubungamba missile di mo jam develop tawreba hypersonic missile ga sabanga meba Iran je adaga madugi maton da hapna warhead nuclear weapon di lehodreba adyam tangba hypersonic missile am saraga अखोगी चुमनगी क्या कन बोम हातो ये पशावे ने तिंग तो एवा समाय तौदना वार ऑफ नैरेटिव्स न हंदोके बसे सी मखोई असोय बनेबा प्रेस तो करीदा मीडिया दा अखोई डेट टू द इजराइल डिस्ट्रॉय इजराइली सर्वाइवल गिनिना मारे मन सेम चार टेक्नोलॉजी वांग इजराइल पिछप किनो थाजदना लेबा मयाम द मोई मिलिटरी मोने साव हार्डवेयर याम यो लेबा इंडिया बुगलै अदा हंदकी लांच दा अखोई वारडी अखोई डिक्लेयर तौरगुमनी मरमदी ईरान दा मखोई जमक्रान मस्जिद इदो मरुद रेड फ्लैग सिखत्रेबा ओके 2020 दम सिंकले हमास की लीडर हाटगा 2024 दम सिंकले ngara mu सिखलेबा रेड फ्लैग सिखपदी वी आर एट war declare तौबनी मोय यूएन दा करिदा मदर अदुगी डिक्लेरेशन दरका मोय सिकी जमक्रान मस्जिद इज द रेड फ्लैग सिखत्रेबा को अदना मोय war अरे होजिक सो दुगाय मोई लमन कुमुंग ngam ninga moi khangti laman kumbai wa akan ba tawi ngarang drone mayam kapsali chani muko hariba drone ji Israel ga Iran ga samnadi bale bakse aduna kano gi Israel thangbam Jordan lala paidi ni Saudi Arabia mathak paidi ni Iraq ki mathak paidi ne ba Jordan ji Israel ga akan me alai wai thokre ba lan mai thira matung da aduna ayam na Jordan da kapthare ba drone chani mukche अरे खर खर टारगेट योटे अलबत मोय मिलिटरी हेडक्वार्टर ने जिम खर सुइगो अरे लेबाने जी हॉस्टिलिटी से होजि हेंगलक प टारगेट इ कैनोने ओइदरिब से अयाम एरियल वार विद मिसाइल एरोप्लेन फाइटर का एयरफोर्स से कैनोने हम लिंग में हेले इजराइल ना पिक्चर सुको अरगा
Iran ki missile hypersonic missile kya sarasu adagi warhead leitrieba uncle sida aikogi na indestructible aikogi jet ne hainariba F-35 ki 5th generation je ahum ka thaki baje Iran na masida Iran na kaptha bada sijina je Pantsir S1 nasagi Russia na saba air defense system ji masina aikogi US na saba ngai F-35 se ahum ka dhagre sigi si kamaina ekogi sigi airspace ki war se kamaina yenga sa Iran ga no Russia gi ne air defense system India na bari ba S400 dise masi handak ki operation sindur da phajana khoi publicity tawre ba yam kalle yam ngak pamna S400 se Russia ma samna sinu bidagi India na sinu na hen haina effective na sinu na all no the recognize tawe ba adana fighter jet F-35 chani paisla bada hum ka thabai se hum ka thabai se yamna significant oi benate kaino si Russia ki air defense system kar machine ne khong Iran ko adu dum khara ka thabata Pantsir S1 sina anyway adu ani se khoi land border samna bani na Iran ki lebak saugi missing yambagi superior strength superior army de sinabi yarreba moina Jordan Saudi Arabia natraga Iraq Syria phorga kano landa ba sunga yarreba ayam aerial battle na ru togine ba ada segi war da akhoi world war ma thokpa yabagi flare up the possibility khara di wale adu aerial battle khara tawna ga dori adu uncle da ma hangjin ba mana asagi Israel ji magi land area ji yam ba ju nate to da bu mana yam chaw nang chaw thik pa haiba tare magi iron dome system je amasi air defense system da prithvi da khwai di mapang gale Israel kana madana missile ma natraga na bomb ma tan banga maru hedana mu ubani adu mathakta amaka anoba model the modern aero haidana amaka anoba air defense system am sample Israel na aero ga ngasai iron dome ga ani je leina handak si yamgraba ballistic missile ni Israel da tare ba chawrak na 150 missile se adi ayam Jordan ka the missile se ko Israel da tai na dumai pa nei nan Israel building ka bi hoi footage jangure adaga iron dome system adagi adi matung da iron dome system ji leiraba matung da October 7 da Hamas la landara pada Israeli policy mu honge ba Hamas na ka pai homemade khoi al-Qassam rocket se sidi lising tare ni pa na video pone ba adu mo kapthana ba hanu da Israeli missile ba de million gap bi bane ba paisa mange na moina khoi lesser season raga khoi adu gum home rocket kapthana system am mo gi lei bane ba anyway iron dome hage hajino panam hage sun no mai chang de ba tanks dum thugai dana aduga any defense systems gi kai da bridge ta guni thengna bani aduga akhuna hojiki neutral when ye wakanda akhoi calculate to matanda Iran ngamaning ba natra Israel ngamaning bi na te hajari se chap chaba Israel je akhoi military technology am wange adagi atopamna land to no ba chi da kwai gi maru je land mi navy air force na te ba karinda Maduga Mari Lenaba, military industry labor Sineba. Second World War Germany military industry Wange, Japan Wange, England Wange, America Wange, military industry latena, land donor on the Kulai Libya, Israeli military industry Japan Labor. Iran Gizule, military industry is saying Hajirito, hypersonic missiles Harga warhead Lehogdose, hypersonic missile, so am Torbase, Cinema warhead later, the hypersonic missile say, air defense system, iron dome, Nakop. Deba Indiana and Pakistan the capsule BrahMos missile che kano ngakne koi hypersonic ngakne ba akoi khange pare ka pan am yang bani no mi hinjala kiba siguma problem khale at the world huzik panada isi kano ni kai ma third world war grouping tor patarwa Iran Russia China North Korea moi marisina tongan ba alliance workani adaga rest of the world America NATO karikration atobra group to oiduneba adai matang da Israel sina maru eba am strategic state am workani ba lanje kanana ngam haingam dre ko adaga hojiksi China su South China si Taiwan side tie up to le mai tension je ko Russia su Ukraine la loisin ngam dre South Korea matunda lady America concentrate le Iran hojik Israel dum mabani kanana ngam no khodi amaga khulakso neutralize tawridna adaga khwaidagi nuai ta base in hajari do America ki President Donald Trump na
Israel ki air strike se phajagre da an thagat base simadi mahak se president of the mentally fit with lawi okay lari mari senalo male ba do khaiba hunu deba manung da lona keno tok jarga so aduga 2020 dara Iran ki quite ki popular general Soleimani hatkib do Qasim Soleimani adu keno na hatkib ne America na control daroga adugi matung da aduda anka maduki whole episode se masida ekogi masi Donald Trump interview ma da haibine Donald Trump ga Netanyahu ga ani je Israel amadi US ki CIA ga Mossad ka ani ki joint operation amo ina chachen na tawrakanda last minute Israel na madugi operation to dagi aiko yauroi handoki haibagi mana Netanyahu da yam sawgi mashi matang na sigumba hato kaching matang da press da tholo je koi mawalo gade okay press da tholo je mayanu moyu kamaina yenga da perspective tu neba ado Iran gi ju asoi bang leba kari soirin da maga Israel leba ki samna damni na akoi Yemen gi hauti da khulai me am pisalaga shipping line attack do leba madana kari egypt to gi madana Israel mulladro koi kakadar arge Lebanon da Hamas ka kanna lan tarone da Hezbollah thajale khulai bari da pisala Iran na pini ngakani Israel ki existential threat or ineba are Israeli military is nanga person Hezbollah the mighty and great pezer ka pukha nem ta urena psychologically cannot ta aina haibadi khanaba hawradi lan tarone ta ko logical enemy yobunga moidir ka hubudi kana de sinida adugi Moji mortal enemy na amaga mahana pyung lady adagi war industry nisting but technology law and advanced center kan tawdam ni ngalitna Iran thokna ba khoi chaka tawi mong di ani sileba ani ji apang maneba okay Iran gi aduga Iran gi da hoji se Ayatollah Khamenei mana pai mane ko mana war lokte akan ba wai ngange adu carry out tawna ba se aerial battle na upai lite foot soldier yaw na border taina ba yar di Iran na Israel se nimit ni hun di yosan gi bangam gi ba ya ba army masingam heleba adaga ngasai khoi Hamilton habiba army gi ranking kain haibadi khulai masing sibai masing expenditure da pawang akne ba adagi khulai ranking ge tongna pas di da Russia na Ukraine dagi bari ne le Ukraine di almost non existence ne ba adu su Russia ba adu kan hold tonga mi se and NATO na support ba te khuslu khulai my own interest ki Russia gi expansion thing ba aduga kanosu Russia so NATO no nongpolon de inkalak pa se Gorbachev ki matamda masi inkat pa lepa na yanagi baneba adaga Gorbachev laitra matungda Soviet Union kaira ba matungda amok moina Ukraine tan inkalak kita bu se masi adagi yanagi ba sandi do kayo ne adno si kari haidno punamak se amana economic grid ki tholop ngakane okay okay thang se khoi uncle da mulak cheke uncle da lakse ning bazina mapung oina khoi ki uncle da lakse ning base United States ki interest in Middle East kari no hai bazina yam kanna mayam na ngari bu question se masida USA na khoi ki Iraq war da magi freedom gi war ni hai ki matam da khoi ki Iraq ki wars ado matam da war of freedom man hai question di and again weapon of mass destruction lay hai dana sai Tony Blair amadi George Bush ki oiba lanam Iraq ta tauke and Libya da sai ki democracy ki war ni hai dana another war am US na tawe ada sida France maroina amadi United States ki lanama ki Libya da muk tauke object Libya kang khong chai re ada Iran da sai uncle na haibirami matam of the Iran this half Iran le ngai matam da ki USA ki amna closest ally mo oi hai masine punamak sida loina operate tawriba interest of United States se magi economic interest ni haibji masu mayam ifum phung na haina bu phum ne ka ai pusan janing ibaji Middle East na tragana West Asia da leiriba ai ko gi thau mayam si da leiba America gi interest ni matamum da Mossadegh of Iran na the first elected prime minister of Iran je overthrow tawri ni United States na CIA na aduga South Iran se mu install tawri ni matam da South Iran la amatung da US ki oil refinery mayam changa company mayam changa kanda no na han nationalized over oil refinery unit mayam da amuka America gi natraga Britain gi oil ne chamana na Saddam Hussein nationalized over oil refinery mayam do Iraq da hoji America gi oil refinery company mayam gi sanavom hoji sanaput oil ni Libya da western nation mayam gi including United States ki Libya na nationalized over oil refinery mayam Muammar Gaddafi na over mayam do ngasi de America gi private company mayam gi sanaput othoi ni swai da hoji Iran gi
resource ta America interest yam chong lei ha basi madi ipung phung wa phung ni mamang da su lei kamai yeng si अखोई अमेरिका के इंटरेस्ट ईरान खत्तनती होल मुस्लिम वर्ल्ड थुगाई बसनेबा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड ओरिंग कांद को अखोई ओपेक न चिंगबा मोय मैम तौदना तौरिंग कांद अमेरिका के अखोई ऑयल एम्बार्गो ज तौदना मोय की इकोनॉमी रे थीन सोएबा अमेरिका से अखोई याम चौबा अखोई कंज्यूमर कंट्री नि मोय जु थाव बारी थोइनी अदुमक्त दा अरब लेबा मिडल ईस्ट की थाव खतंग थिंगदम इकोनॉमी आती सोएबा अखोई लान खंगते एनी खंगते साइड अंदलोन तब होती याम कन लावर दी माय बेकिंग द इकोनॉमिक कनो खरे यारो मिना पैसा लवरेगा चारेगा मचुम चारे से यारो मिना को अदुना सी इकोनॉमिक इंटरेस्ट याव द अमेरिका लान चुंग तुक तो ख्वाइ लाइरब लेबाक ता स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस लेबन नत्रगदी अमेरिका न केदम द इंटरेस्ट याव लंदा रोइबो अदुना आई अरब लेबाक अमदी मुस्लिम वर्ल्ड की असोन बहर के को नंबर 1 द मुस्लिम वर्ल्ड से शिया सुन्नी न पूरा डिवाइड तो अरगे सऊदी अरेबिया न सुन्नी की लीडर वो न वो होनाई ईरान शिया की कोई लड़े सऊदी अरेबिया का ईरान का जो येमेन की सिविल वॉर सऊदी अरेबिया मसामक मागी फाइटर प्लेन था ना लंदार मिनिना अरे सऊदी अरेबिया से सालों लई बा माजी लान यारों कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट न चलते ना पैसा में न तर अदुवर्दी लान तो न इजराइल अमेरिका याना रख बताओ अरे का मोई की ताम द थाव करे योन बताओ सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस सलमान बिन केनो से मोहम्मद बिन सलमान से सी यानो फॉरवर्ड लुकिंग वेब अदना सऊदी अरेबिया से होजिक तरुजी नुपी की ड्रेस करी करासी यामना होंगल ले मना नेक्स्ट तंगरा ना इन पाव पोत सऊदी अरेबिया दा यू पुसनुदे मुत्ता याम सांग सेलेंस पिरामिनेबा होजिक फॉरेनर सिंगी यू थकुम जगह का हंगबिरेबा हाइबदी माना एंटी इस्लामिक वर्गल जो मॉडर्नाइज तवजना वेस्टर्न वर्ल्ड करिगा तिनबा डेवलपमेंट चखरेबा होजिक याम चाव सिटी सादरिना सी अफबा पॉलिसी दगा इजराइल को लेबा याम चिकन बम गा मोई टेररिज्म द इंडल्ज तरुयेबा पैलेस्टाइन सेमको मतन रचु पीएलओ यासी अराफात लाइंग रचु होय ब्लैक सितंबर ग्रुप तौदना म्यूनिक ओलंपिक की इजराइल एथल में हाथ की गुंबा अरे हाइजेक क्या तौ की गुंबा टेररिज्म द इंडल्ज तरुबसे मसीना अखोई सिविलाइज वर्ल्ड हाइड्रासिना एनी काइंड ऑफ पैलेस्टाइन की मूवमेंट के गाजे सपोर्ट तौ देबा ईरान सु टेररिज्म द ngasai hostage crisis तो समाना मसिदे इंडल्स तरुबगी बदनामदना मिजन खोम जो वाले यस अदगा अतोपमना ngasai अखोई मिराजना हंगबिगिबा कैनो से जीव्स की लोबी पावर से सी माने कंधम थोपने मरंदे मई मसिंग याम जसो समना रोड चाइल्ड फैमिली लेरी बैंक में याम जे मोय लोइन कंट्रोल तो अरगे अयाबा मीडिया की मरुबा एजेंसी में हमसे मोइन लोइन कमांड तो अदना मियाम की पर्सपेक्टिव मखोई एनिमी अगेंस्ट सागत पसे इवन सम हादे इस्लाम सिदबन चिंबा अरगी कुरान सिदबन चिंबा से मोइन दम तौरगा हेड केनो से दम सागत लईबा सिगी से अखोई मुस्लिम वर्ल्ड मदि अरब लेबान माइथि पीब ngamde मखोई डिस यूनाइटेड ओबने अरे मोई मसेन मरता से लांग तमन ट्रेन खलसने सिया सुनी दम हानर कने अब उत्तर करे सिगी दिस यूनिटी इज द चांस लोगबनेबा अरे ngasai साउदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्टर ना ईरान द विजिट तौरिसे मसिगी असोइबसि उरपगी अखोई सिया सुनी डिवाइड के गाजे तो अखोई कंप्यूटर गुम से अखोई कोऑपरेशन पिनर जे हाइबी अप्रोच ने लो वे दिको अददा होजिक लेरी फिल्म सिदा अखोई इजराइल ना गाजा स्ट्रिप तौरिबा पांदम जे करी नोय खंगोवा ngasagi mau setungna hairam bam leye know your enemy adibina know yourself lan tang dringi de ko magi pangan ke no mai weakness ke no agi pangan ke no agi weakness ke khanga ka lan tang no haiba Palestine ga Gaza Strip khangde West Bank khangde Israel lan tang no ba kuting Palestine population handane ba moilam sum pixel ka ne ba adabi Israel ge pandam tingangan urena Israel je moi khakti la moi ge habne na Gaza da lan tang no de ada West Bank da harassment to चटखिनबा depopulated तौनबा depopulate तौसिना मरु पंदमनेबा depopulate तौनबगी पंदम द मोइन मणिपुर दगी कुकी भोक्ते जीव्स नि पुसलिदना मोइ खुंदा 5000 बेनिमेनासी से गजा का क्वाइ थंगना बसरुक सिदा ने थमने बेन मनासी काइसे कुकी जादे साउनबा जीव्स सुन नते को हेतो लांगी लान खर तौनि पुसलिनेबा anyway सी जगह जो अदबगी हंदक अक्टोबर 7 की हमास लंदाबा होबसे सिदा माने इजराइल की स्ट्रेंथ अमदि कमाइना रिटालिएट तरकनी से
moi calculate the hogdreba moi alga sam rocket mel no listing the capsule ya the egg of terrorism hostage pabi si it yauriba declared the rocket mel capsule mi isi sabun kare ka salak chare hostage phare adigi hojik Israel gi pandam che Hamas mai thibe pibna deba Gaza strip the clean out Palestine ne si urubane American su pangchla ina Donald Trump na aide adugi mi magai do relocate tawni relocate tawni haga lai relocate tawni asai lai ba tension chingje Palestine gi maming da Palestinian ching gi maming da akhoi Muslim Brotherhood mayam gi emotion am da mateng panar sai de conflict reba ada Palestinian ching gi relocate tawgragadi relocate tawgradi issue si lorena Gaza strip ta ka confined to the Israeli atrocities here West Bank ji am tawe aduna ina hygienic point di makoi gi aim si urabani na Hamas ki leader hanak si ba kare Ayub Sinwar ba kino ya Sinwar adugi maina people sala surung na chambi photo thadro ku gumba hostel makha dagi surung do sigi perspective se sina Hamas in bad light aragi moi gi praja singji hoji kyam war ge da akhoi gi relief material mi changan dena kari ino lam da fighting competence na te relief material kari changan drino moi ji lamji noro aido pura olaga akhoi relocate ta hoji yana bane ba yes Sigi pandam ji una khangna salong dam ne ba Hamas na yam chume koi uncle na pu beri ba ai se Israel na chomi na Hamas la le objectivity tu ni amadu khangna ne nate uncle na haibi je whole objectivity ma gi reality facts mayam du khot pe pani adu sigi mayam jin leina uncle atopa another side ma khoi ni yeng ba ya ba se hana Israel gi favor da ramba country mayam ma including Canada France Britain masi mayam je Israel gi mayam to loi le hojik to the extent Benjamin Netanyahu moi mai to bhuwangang bu hore adagi ani shobada world public opinion jeng sai dara case na haiba du mai totally shifted against Israel si han mut lai ta bu ne aduga atopa mana hojik International Court of Justice ta ngasai gi masi Ireland amadi South Africa na thangala pa case ama ai ko gi hojiki genocide ki case masi matang sida ICC na ta ki ba ma gi verdict ta masi war criminal ne haidana Jovi Galan ne magi gi general du ne aduga Benjamin Netanyahu ji ani ji war criminal ne they should be arrested and they should be brought to trial na haibasima ya maction na pale aduga moina sida sinari be ek me am je genocide ne oi haibasima jo pale swaida la iba anti Israel remarks me am ma ekhoi si mayam chiti kamai ye adu ba remark mayam do International Court of Justice in taba rai ga do Israel na mo la ro scam kuire mo am ta lo ri adagi France Germany ka ke mayam na akhoi Israel gi against the mo ju troop thau na gaza kan na ba na je adu di to roi chin da po thok narrative mayam je si Israel si mahapu mage against the lemon bije mapangan kan graba Soviet Union lepa mineba all opinions matam the communist world is yamane na mawam ta logde mage survival is no prime neba aduna hojik chu say International Court of Justice na genocide ki dandi kana the people ngutro Netanyahu da Putin ju adagi kisar face torina adugum leba da chaladi ma phane mo logde ba la na ji tong ra kan da adugum immaterial neba amana magi state ki survival giri amana ngasagi amuk mogi brother Palestine me ang kanna ni ko masi lana je once tongna ba hogra ga deba adugum me ai thudona matter to den khale non so skin di public opinion have say it is the second superpower ni herme jitna highness no ko ground ko mai to ge Jew sing Israel ya deva France to Rafael khada ngisu Iran da pipi Rafael khada ngisu Hamas da piudna na ta se mo nuclear weapon la no khada piudna aga kotti lang thokna machine da pang ara yaning den to de hoi sagi se Manipur High Court na kuki da ni pire adu pire da pha da na ground da do karin to san roibo madu me da kona normal sila kanda trader commerce khol kanda ma dia adum ba no leibni na ima gala lon ti tawni tawroina adum da lakada de na hojiti madu thone important way da adu importance piraga Israel mun di haibidi yaroi okay
Okay, uncle, yam. I see Israel support of we want to go. Not a single thing. I do it. Palestinian singi so it is here. Yasi Arafat ki PLO matan dihuna. Moje terrorism them indulge survival, hijacking. Adagi Munich Olympic Israel asset me hat kiba. Sino hojik sympathy history is called up potena. Mayam Israel lega. Islamic they always indulge in terrorism, in war. I say like ever. Real terrorism Gaza Israel had ever Mawong Tori Mo and Miras real terrorism world can Hogo Jews na Han Hogo Poneva. When a Palestinian clean out of Wahama, you can never hope say. I can't ever. Mona Han Hobony, British, Sified as Mona Hormone, I can't ever. But the new world since Torisi, Makona terrorism, Yadava, Indiana Torishwana, terrorism against the Lepi Haraga, high moral ground when it looked Tokreva. Other minus changes, Siptor Adi, a Muslim world Hagera, Arab world Hagera, Makoise, Moju. Okay, they should evolve. Actually, yam the critical aspect mama. We uncle na putopir ma'am, say ma'am, the midnight we get the area, ma'am, Yawi, Tana Haitare, historically, they give then the live no development ma'am, the current affairs perspective ma'am, say, literally let over a version of the observation time, uncle Gi, am Tabin way, and abuse in the young Canada. Darkest some luxury was. Europe level mayamna Israel ge mayok to lai se sidi Israel ga Gaza da tanori Iran ga tanori se adian factor nan teba nati di makhoi na hoji Donald Trump da America se chawe ba kari chawe in do NATO do funding handar ko NATO da gi withdraw to bita ba Ukraine gi matang da Donald Trump na Europe ki against the whatever pa si mayam jina si repercussion wena America gi favorite blue eye boy Israel se sida do thabuk wena tawr ga di mawalo boy ai thabuk wena jum pangang bri ai Canada na hining eba hoji population handar ko matang da Israel gi jum apan mi bam chakre na hoji haibi gre kind of Israel gi Ukraine gi chne land sibdi masing yandri Russia am heli amul chain gi base karor ma sure hai Lebanon su admai to mayam chain gi badi hoji Muslim majority wo yorin ni na land pam daba aduga Ukraine gi di chain ri am na talented ni sports ta karida art ta karida moi athilam nu ngai na le wi ai ba sin hasma hai jage Okay yam nu ngai yam ngasi ki